Dobrodošli u video 5.7, dnevni izvještaj blagajne, ili kako ga u Taskori zovemo, Trezor. Ovo je posljednji video sezone 5. Do sada smo pokrili kompletan životni ciklus računa, od kreiranja na blagajni, preko fiskalizacije, pohrane u arhivu, storniranja, sinkronizacije s Vivom i slanja kupcu. Na kraju svakog radnog dana dolazi jedan jednostavan, ali važan korak. Trebate znati točno koliko je novca ušlo u blagajnu, koliko je izašlo i koliko bi trebalo biti u ladici. Trezor radi upravo to. I najbolji dio, u većini slučajeva ne morate raditi ništa. Prije nego otvorimo sam modul, zašto uopće zatvaramo dan? 3 glavna razloga. Prvi, usklađivanje brojeva. Kroz cijeli dan kupci plaćaju gotovinom, karticom, preko transakcijskog računa. Svaki od tih kanala se vodi odvojeno. Na kraju dana želite vidjeti jednu sliku, koliko je ukupno. Drugi, kontrola stanja u ladici. Ako imate fizičku blagajnu, gotovina se akumulira tokom dana. U nekom trenutku treba je usporediti s onim što Taskora pokazuje. Ako se brojke ne slažu, brže ćete otkriti grešku sada nego za tjedan dana. Treći razlog, evidencija za knjigovođu. Paušalni obrti i OPG-ovi nisu zakonski obvezni imati Z izvještaj kao trgovine. Ali mnogi knjigovođe traže dnevni sažetak za svoju evidenciju. Taskora ga priprema jednim klikom. Otvaramo Trezor. U lijevom izborniku pod sekcijom Financije klik na Stanje blagajne. Otvara se sučelje organizirano u 3 velike kartice na vrhu. Zelena kartica s plus znakom ukupne uplate dana. Sve što je ušlo u blagajnu kao gotovina, bilo kroz prodaju, bilo kroz ručni polog. Crvena kartica s minus znakom. Ukupne isplate. Novac koji je izašao iz blagajne, najčešće za akontacije vlasnika ili polog na bankovni račun. Plava kartica u sredini, stanje u ladici. Jednostavna razlika između uplata i isplata. To je koliko bi novca trebalo stvarno biti u vašoj blagajni u ovom trenutku. Ispod kartica je tablica sa svim transakcijama dana. Vrijeme, opis, iznos i gumb za ispis pojedinačnih uplatnica ili isplatnica. Sada važna razlika. Taskora ima 2 načina rada blagajne. Autopilot i ručni režim. U autopilot modu Trezor je uvijek na nuli. Svaki gotovinski račun koji se fiskalizira, sustav automatski odmah pretvara u isplatnicu. Kao da je novac odmah iz blagajne prebačen kao akontacija vlasniku. Nema gotovine u ladici, nema ručnog zatvaranja dana, nema komplikacija. Ovaj mod je idealan za OPG-ove i paušalne obrte koji ne vode fizičku blagajnu. Novac kupac daje vlasniku, vlasnik ga stavi u džep i to je to. Taskora sama sve evidentira. Ručni režim je za obrte koji stvarno drže fizičku blagajnu. Gotovina se akumulira tokom dana, vlasnik brine o ladici i potrebno je na kraju dana sve usporediti. Tu dolaze stvarni gumbi koje Trezor nudi. U ručnom režimu završavanje dana radi se kroz gumb Završni obračun. Klik otvara poseban prozor. Prvo polje. Koliko novca imate stvarno u ladici? Možete ga izbrojati od ruke ili kroz brojač novčanica. Čim unesete iznos, Taskora automatski izračuna razliku. Ako se poklapa s onim što sustav očekuje, odlično. Dan je zatvoren bez viška ili manjka. Ako je u ladici više, Taskora pokaže zeleni plus s iznosom viška. Može biti bakšiš, može biti greška u vraćanju kusura. Ako je manje, crveni minus. Tu treba pregledati transakcije dana. Nakon što se slaže, birate svrhu isplate. Najčešći izbor uplata na žiro račun kad novac fizički nosite u banku. Drugi izbor, akontacija vlasniku kad vlasnik stavi novac u džep. Klik na Generira isplatnicu i Taskora kreira službeni dokument koji možete ispisati, poslati knjigovođi ili jednostavno arhivirati. Neovisno od režima,
možete uvijek ispisati dnevni izvještaj. Gumb na vrhu trezora. Klik generira urednu PDF stranicu sa svim što je taj dan ušlo ili izašlo iz blagajne. Zaglavlje. Naziv vašeg OPG-a ili firme, datum i napomena da je dokument elektronički evidentiran i pravovaljan bez potpisa i pečata. Zatim popis svih transakcija s vremenima i iznosima. Na dnu ukupne uplate, ukupne isplate i završno stanje. Ovaj dokument je idealno poslati knjigovođi jednom mjesečno zajedno s ostalim mjesečnim izvozima. A kad dolazi kontrola, imate čistu evidenciju prometa dana po dan bez ijedne rupe. I time smo završili sezonu 5 blagajna, računi i naplata. 7 videa u kojima smo prošli kompletan put jednog računa. Od otvaranja POS blagajne, preko mobilnog POS-a s Viva Soft POS integracijom, pregleda arhive, storniranja, sinkronizacije TID-ova, slanja kupcu do dnevnog izvještaja. Ako ste pratili sezonu od početka, sada imate kompletan uvid u prodajnu stranu Taskore. U sezoni 6 prelazimo na računovodstvenu stranu. Krećemo s ulaznim računima, kako ih unijeti, kako ih povezati s e-poslovanjem i kako ih pripremiti za knjigovođu. Vidimo se u 6.1 ulazni računi.